gemundindiya irinte yo kaman tere kanin to hankamma kanin ko binya ko inte ni gilli tamdo halle kiro aywa diga tindo ila potine yo wari kanin to halle mpakke bega yo kuma kenya ngi metige mpakke ikan ilo kunyi gada tina gen sambai oro kiga na diga magati ora ke uti kanye ya Allah kidiya me kusa gara ken sa ko ken bozi mera ken sa ko ken bozi tabani mahjini ahare na munzura to munzur atanga na diga ati adga min kiringa angana yi hankamanya gane tuma kanai a hankan ta ko tinge bi da sai ngala mai hankamai adiga min tiringa tan tarunga anna pam tam pakrenga angandara nakinna tawarike akhiran kore bismillah falamma kin himbenya لقصة أدي سرو بدارك كني دبرامبي جاء أو هارين غري سليمان ياتي كيهون oti daiman igumana kuna so gura kemono yu komon sehena yukun sehena nanti Allah ko minyen ya ewa yaren ka haren diga ya kunne yada ide ari mo surodi ta ho kyan kotada arkin saura bera dan kaba sauye so kempa na iso ni ba limun tigiti nan tlakar na tanganda na waran imbe no koni aywa ali mo so woni kata Sulemania arni ngaramani arni jinna mani nyanna ma manya awra ken teringa aga yirni aru jama wubino tamido hillo atun kan ulemme sugani annaga mun ni kendo jama gabe mon do me wubine gabe jama ngo do me aru kinyani an kamalle mudun tamido hillo bane be gani kendo bane su do wubine hakka ni sere mo do me kuna atralle mu aminu wa compagnie irin jempai itinto ido Suleiman naga kebrenga atta hunde ko dai akarongo mankanin do ko bendi atinto ati maniki iti anyana bil qisaide iyanka ko tatike amadalla ora naga anta dangini klonus kimir khare bismillah ala en bagatnya Suleiman ji kini qisata nai qissa be Suleiman do bilqisa ado ifrit bilqisa samili mo ifrit mo ken kana qissa
Suleiman di jama'uru indendangani ayyukum an kundu bani beni aga wori ninga Suleimaniya fi yagarike sabinga unkane ya duni qabla an unkane ya duni biqir nima muslimina awadu kinanu ganiya kura warni tay ikiye batide ido yore na aklo nuskiyani nambu yere khandi hunno kuma aywa hondi qaso trenda hondi koy trenda kura worni tay ikiye batiklo nuski rasulullah قال عفريت في جنة يغمبانتي من الجن اللي جنة نوا الإفرين يعني جنة بسمبيون قتنغني كين ينقلي الإفريت أرونيانا حنكين عند اللغة أرونيانا يمبين عند اللغة يعني جنة قوني سمبين عند قطو كين وقلي الإفريت جنة سمبينتي كي جنة أو قلي السمبين ayagen kampanye ni atandunga nga ayagen ngara ho wargen tandunga bari me koni ko qur'an ma banga ni taka manen to kuma ga tafsir gumu konti zakiwana yani konti sakhir yani wa kada bismillah أنا atinge worina nga Suleimani ti asamekeya kane anga gilli nan sigi bakanta uragi la dandi anda ta soobanga daga honun pinya ga bundenda kiyenga da kiye tagandi kinda worno kebe katam laga gri nda worni bismillah adi basange ngeni sembende lawali kemure ni duntingi nga hari baare bakai adabari moke maganye te bega way ndaho bakai ngira wali kemure tawen ka Allah wa tawon malitai wanda hari bane bakai rasulullah قال الذي Suleiman di anda hukum nka uridu asra min zalika himbe gan jawke ngilla hinna kini himbe gan jawke ikiye batude ikawana liya hasa hukuna mbwai himbe gan jawke na kinyamunda basanna munda an kininga katta ya gari kibla gatini ye kawkin ne wucinne ere bani ro tagande yo kire wangi gri wasini be khana kinya bati kin kan suwa ya Allah to qorebe an anda kritai bani awanja bini Allah ra tundikinga tawreta di Suleimani amin sirin gwani konu di ayi Suleimani komini gwani ga Allah wolinya ni konu ti Allah kome Khidir yani konu ti Allah kome Jibril yani akida wa tawsiruni min wati yimi ta yimi an ayimi an atika ke kin ka fo sagene kata ifritu ke yayi himbe gara ko ikira o kenyana kata wucinne agati igoro himbe agantaw kebe ay mera ko kenyana bongera worni hoy wa hayinda worni sisa ngala kulli hal mufassirun gara kebe koni asu bun bar khaya galle kenyam bangenta kinyen mashhur ngam wasri indal mufassirin mufassir nun ma kinyam banganta suya bismillah فلما adibrambe رآه Suleiman gara samin ngari asabatin dingo ikini ari ya ngara ko go kamma aga ya bakari ni wure hayi aranyi aw kombendi la lakuni ri sugai bahil li mo bil sai memaga gamdi nu ngono ni magwa serade ra munyam bogo na igire ni worandi na qiri munyam mure na la sinu Suleiman dondi yaren komiye muke wakin no kula te mayre munye da toni
na la abundi na toni doru na la bilen ko Suleiman joni kon ga Allah raw andi komendaro awon sunyananda doke albinyim he kifare he Allah ko muslimin yasan qaida nyani Allah ga ho albinyim da mu'jizai muhalihi ana nyaki ko musurun da karamai Rasulullah qala Sulaiman jinna kiriti ke modi ke ninge kama basan dawni nge kama ngamun da nin we baga yallinge Sulaiman wa ku fandinwa min wo kisrin Allah woni ni neman wa man kibiran kan kawanan kanu adin ga yemmebe aga ikaman neman ku ba annama akaman ku fande ani duwara de ku fande mbara yanta kin Allah ide anani ma da Allah nan jidi yemmebe ya aga neman fisirin Allah nge kamanga akarin denwo baka ken ku fande mbara antar bane bonna Allah wa wannan sirin yin kana koyi wannan sirin yin ke skandinga nema sakandi biga nyada kesanu kudi sedega yu halle hayna nganda mun ngone kem pay garay ire khari ar Allah kufa na akoyoy ikanude ike ganda ju ruhu Allah kinyani da ke birenga ikaman kamana haya yalli ke kufa na minti kufa na ika kaman pa minta kufa ndere anda kufa o amma kufa o annan yimada mangani me kama haqiqa ibe dayima Allah ko mo ke mo Allah ganda kairinye da ikanna da ya ta hana ta hilla ta sika ketara walangala yimme ige kaman wani wure baga de to da khairin ga wanyanan da anna warake yokidi annan kanu Allah ko ni ga sagonya nge ka komunne ko me do kutayin tabaka ando soriyen tabaka ando gulli guren tabaka Allah ko mana sagonya nda annan ga kanna Allah ko musulmu ni man alulwa Sulaiman sallallahu Allah ko musulmi ni ayani Allah khalifa hi koda ikum ma yan kantin ni daiman idi dunaga ido kumun naga ido Allah naga kim ma yan ga sabuni agati ayyukum ya ayyuhal malau ayyukum yatini bi ashiha kin ma yan kayni ba Sulaiman wato komenta Allah ma kamundo nyendi lengi himbe gantinta Allah dini ke okay awatu ke ganna da Allah na himbe nya sissa wanya na kin ma yan kayni ikun kundu ya Allah sallallahu alaihi wasallam ayi sahabban nan duwaida yau duwa mun dini ma Umar sarai tiora umranga adu Umar angana diga ma mun nginga tan do wasu da kuide kin ma yan kayni kemballe Allah fare mani hajuna Umar duwa kin ma yan kayni ko men nan sire ma yan kana ona tuqa ja kanan kin mo duwa mun no hallan kin ma timmande anga duwa mun ho ma anda jamun himbi kuma timme nambaga ona kin aw usurnaqa ande bunyu ke faru te sanane konni idiga mu kuri gollugo angan kiluna to kodai awrin ona men sere on warta woni ona men sere sirem mak yekere ina tamallahi antana duwawi kinta بسم الله قال
agarani wure ara Allah kufa na barkan sawun dikin balati nakiru arshaha kebrenga qara asame ke qara yillanan kufa adangani qaranya modi annawari aga sammai mobi nanzur kembrenga okana hayni yalli awqata atunwa ma awnyana illi yemma diganta ho yillantintu ko kan qatun basa ko hakare mo gontunu aha karanyam wonni wodi ayaren wure agandari o hayni do kembati yalli akhiran qoren niwa ari leso aga wasun wal manga da hon yilla aranda kata suno hakare makinya mo sri o kan qatun ira illa honni nan no kulwunu illa ayaren wure honni bismillah walamma fatibir amme ya gadi shiga kiyan Sulaiman ya qila ga mun no wondi iti ya gadi kidangani hakala arshuki kebring an samibe an ga buna to an pallino ki ana kundwa qalat ya gadi kidi ka annahu huwa an mutun ki miyane yani aratu igara anyamin tan kuni mogobe akari nyamin tan jabi yalli an sami kena kundwawa wasu quran to mu sami yuwa magaba ibn ana kundwawa an ga wuce kimen yani gine ga tada kenan sami newa an dini ya hukan ga tada ana kundwawa ai an wuce kimen da Sulaiman da su akhiran koren har jabun mo ara jabin din ya turne mo de ta akhiran koren hakaran din mun dade hakaran din mun da muslim mugeda bismillah wa utina al-ilma ati ida tuwagun kini ogoya illi aywa yagareke kane ati okunya awa islamiya gilli yagareke gamari wasaddaha ma ati honyana yagareke ga kabarono islama hunni yagareke ganya agani ke mbatunu illi Allah tanai ati bata yagareke nya illi siru ya kafirina kungani kafirinu ya قيل لها أيوة قلت وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين وصدها ما كانت تعبد من دون الله واتقامنكي ونتي يغاركي اتقامني ونتي يغاركي قلنغادي سليمان قلنغادي ونتي أسوني سليمان ياتقامني Sulaiman di ira Allah tuwahun kinogui Allah bani na hun tuwahu amma hun kuto atogunu ila ken tuwahun kinogui min qabliha yani dilli yagareka igra dilli yani ila ken kinogui yagareke twininden kani yagareke gama isamentu illi yagareke gama allatu ko allatu ko allatu akani ko ora tuka alla do twindi nanti yagareke awi samentu yebre ga oslama wannan kasa aslama wunwa otwa wannan kasa atwa wunwa
akon lagar islam wonu alagari Allah tunu nga illa kafana nyanyi tahana an kiyen batu kini at tafsirina kimi go asuktan dum balik no kunniga tafsiri muaqqad asitin din kun wo asuktan ko su gawadi